Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sibheke la indatshana abasitshele yona bathi umuntu oyithiwa ecologist umuntu ubheka ucwaningo ubhekile wabona ukuthi ihlahla ubheka iminyaka yale hlahla ezungu100 kuleli hlathi kade bheka kulo. Usosebenzisa ke esikubiza ngebox ne-whisker yokwenza njani yokuplotha yokufaka lonke lolucwaningo alitholile okukhombisa ukuthi utholeni. Sekwafakwa ke lana kwathiwa uyabuzwa wena kuthiwa yini irange yayo leminyaka yale hlahla ayitholile, uphinde wabuzwa wathiwa yini nani ne-median yale minyaka yale hlahla azitholile. Sebeqalile vele kusadwetshelwa yona ibhokisi leli ne-whisker uyabona ngathi kusukela kuminyaka yo8 yahamba iyofika ku50. Yebona iminyaka yakhona ukuthi ihambe ngathi yayofika ku50. Asibhaleke irange yakhona. Irange ukunwebeka uqala nala kuphelela khona lokho esisebenza ngako. Kwasho ukuthi lana sisebenza ngani? Sisebenza ngeminyaka. Siyathatha ke sithi u50 wethu -8 osipha bani u42. Uyabona sithatha u50 51 oweminyaka sathi -8 1 weminyaka ehlahla esincane kunazo zonke. Nalezi endala nazo zonke bezu50 years old sathi -80 kwaba u42. Basidwebele lapha phakathi nendawo imedian yakhona uyabona bavene basipha ukuthi 21 lapha ya bathi 21 uyabona la bayidwebele khona nami sengicacise khona kwathiwa 21 imedian yakhona. Kodwa ke baphinde basibuza kwathina kwathiwa kahle kahle yini imedian ngoba uyabona ukuthi la befake khona lo mugqa kubhokisi la khona khona la kungqongqongqo ku half wakhona uyayizwa leyo into. Ingakho ke kuzobe sike siyibuze nathi ukuthi kahle kahle ngempela yini imedian yakhona komele sibheke. Yabona singathi uQ1 la ngoba ikota yokuqala ngase ngakubiza ngo1Q kota yokuqala. Asibheke esibili isuka kuba isuka la ku8 iya ku14. Nansi esibili singayithola ukuthi iyavuleka sivule nesithathu kuye kuhambe kanjalo. Sifuna ukubona 3 ngala sithi 4 ngala. Sifuna ukuyoqondisa indaba yemedian ngoba ukuyiveza kwabo lapha baveze sengathi ingu21 kodwa thina sifuna ukucacisa kangconywana ukuthi ingaba ngubani imedian yakhona. Inamba zethu zigcina ku50. Iminyaka iqale kubani? Iqale ku8. Yabo la 21 ngazuthi bangase sithi sibuyela eceleni kancanyana nje ukukhombisa ukuthi nale iminyaka yethu phela iqale ngale sobuye sizame futhi.